Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Awon ɗo darde ɗo haray himiɗo landoma mi falano ya jabongal ko commentaire inde sahabajo goto hino ko nder Qur'an ko honno on tigi wi'ete. Abono ko sen Ustaz Taibu ɗo fi kala conference waɗaɗo ya hendomo. Haray ɓe julɓe tedduɓe Qur'ana wi fa bashir ibad weltinir jiyaɓe amɓe alladina yastami'una alqawla ko ɓemɓe no jentito yewtere fa yattabi'una ɓe jokka ahsanahu ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden ko ɓemɓe no jentito yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden Allah daali ulaika alladina hadahumullah ko ɓen ɗon woni ɓe Allah subhanahu wa ta'ala fewni ɓen wa ulaika hum ko ɓen ɗon kadi woni ulul albab jomiraɓe haqqillaje ɓe mana haqqillaje ɗen ɗo haqqille ɗen ko jammo ari sabu a yeeɗo e jiwono itte Fuuta ara o bimana ha hande o yaali pinere otowal o rema toon o una ha o mapoda e hoore makko o rende wadde Banjulu ɗo wona ɗo waɗne danki ɓawɗo ko ɓeynayno danki formé ka e piiji ɗin fof kala naymata hande kadi o unata ko lo tumaro kon o waɗa ka wurere o defa e mo tata hande o yalpinere otowal o ara wona ɗo e nder nde saare ɗo e ɗi laawi ɗo fof ɓe otoji ɗen ɗo wona ɗo heɓatanirata ha hande otowal wo paalimo sakko ngal memo e wiyata o wala hakkil ka ene Allah tawni on ka sonnajo nelata sonnajo makiti on yahanan ɗo haray naɓoranan ɗon konnuge maafe ko ha ko bantara oya jooɗo ha gasa o tindinanamo ɗo maagi 1000 francs ɗum ɗo basallere ɗum ɗo e ano jenti o ala windude o jento kala ko oya wimo kon fof ko maafe on sodirte kon fof o windata e fus o soodaya fof o artira cewɗi kadi dawa wide o ala hakkil ko wasti Qur'ana wi ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ko haqqillaje boyi bi mana ko ɓe woni jomiraɓe haqqillaje bi mana kala haqqil ki heɓuɗa ki ronkuma addude andingol ma Allah andine deftere Allah nden e sunna nelaɗo on hara a notoyto jomata ko a malaɗo daɗuɗo bi mana haray an a kontaka marɗo hakkil ka Allah haray a kontaka bi mana marɗo hakkil ka Allah ko wasi Qur'ana wi e wondema yimɓe yedduɓe ɓen ɓe jaɓali diina kan ɓe rewali Allah ɓen Qur'ana no tabintinani ɓe feetere innal mujrimina fi dalalin wa su'ur bimana yimɓe e honno wiyete jumoriɓe bonkiɓe saliɓe rewde Allah ɓen hiɓe nder majjere hiɓe nder feetere kadi Allah daali bimana ko ɓeɗo jiyaɓe woni ko hertinani hoore makko o suɓi o wi ɓen ɗon ko jiyaɓe makko bimana si tawi damiru Allah on takkidama e maɗa hara e heeɓi teddungal hino fanɗi e Qur'an ko ɗum arata sina ɗum Allah wiyay tun jiyaɓe kono so wi jiyaɓe makko ɓen haray ɓen ɗon teddi e on aya ɗon hino ari e aya goo kadi bimana ka suratul insan aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira sifa mum kadi no ari ka suratul furqan wa ibadur rahmani alladina yamshuna ala al ardi hawnan wa ida khatabahumul jahiluna qalu salama haray ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe ɓeɗo jiyaɓe ɓe Allah suɓi miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo tawnon e maɓɓe haray e artugol ka yewtere men ko honno leƴƴi hani wondirde ha gasa ɓe wonda wondigal moƴƴal gogo on taw koyen jaɓu ande wonnama ko Allah subhanahu wa ta'ala tabintinni ko wiyete leƴƴi kon ko kanko tagi waɗi leƴƴi ko kanko suɓi waɗiri noon mo wawno wadde ɓiɓɓe adama ɓen fof hara ɓe foppaɓe ko ɓe arabuɓe e tawa kadi koɓe gorol gotol kadi taw fof bibana ko hashimiyankoɓe taw fof koɓe banu hashim ɓiɓɓe adama ɓen fof Allah no wawno wadde ɗum ɓiɓɓe adama ɓen fof Allah hino wawnoɓe wadde fulɓe waɗa ɓe fof kadi helayankeɓe kadi fino faamiron
kono ko kanko suɓi waɗirgol yimɓe ɓen leƴƴi kala noon ko bajjo seniiɗo on waɗi haray ko ɗum ɓuri moƴƴude ko waɗi noon kanko Allah subhanahu wa taala ko sifitoriiɗo timmal o sifitoraali ɗustaango ka jaɓuɗaa ɗon ka finde aqidato ahli sunna wal jamaa wondema Allah subhanahu wa taala ko timmuɗo o bimana ka si a jaɓi wondema ko o timmuɗo o siforaali ɗustaango ko ya jaɓu hannde kadi kala ko o waɗi haray hino timmi hino moƴƴi non sendidiri bimana e laawi bus no woodi laawi goo yi'anoji Allah ella hara ko laawi dambitiiɗi e diina no woodi laawi goo wiɓe wondema no woodi piiji goo ɗi yaltitanoji Allah ɗi tawata o andano fi majji ɗin laawi no woodi ko ɓeynta kon albada'u ka maɓɓe ɓen ɗon on ɓe mbewni wolde fi mum faami donc ɗum waɗi ko bimana ko hunde yaltitanore Allah nde o andano donc wawata yaadude e ko bajjo seniiɗo on daali kon ka huuɓidagol andal makko ngal tageefu makko ngun ado wurin o tagude Allah daali wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala ratibin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala daali ko kanko woni ko jogiti saabije mbirdan ɗan mafatihul ghaibi saabije mbirdan ɗan ko faandi kalimatu ghaibi e oɗo aya ko arsikaji ɗin ɗi fof majji sani e mo kala ko o tagi kon fopp e arsike mum on fopp muɗum ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala jogi saabije arsikaji ɗin fof kalimatu ghaibi on ɗon ko faanda bi mana ko arsikaji ɗin ɗon andi konguɗe arabu ɗin ka nder Qur'an hiɗi sertira maana e embere contexte kadi wona yewtede fi mum ɗon ta ko konngol gotol ngol andunoɗa ko ni ngol wi'ete kono haraka konka yewtere nde ngari ɗon na ɗum wonta firo maggol jonnon misal wona kalimatu umma wiigol umma si wiyama ummatun si wiyama ko mbanni kon woni ummatun buy wiyay ko mofte na kala umma woni mofte inna ibrahima kana ummatan ɗawa wiide ibrahima tu woni mofte bimana kalimatu umma ɗon haray ko ɓudwa ko ñentinirgal déjà ko on mana ɗon ɓuri sellude e aslu lugawal ngal kalima wongol umma donc ɗon bimana umma on ɗon ko ñentinirgal faddakara ummatan ɗon kadi ko mofte ila ummatin ma'duda ko mofte bimana ko wakadhalika kalimatu ghaibu kadi na kala ko ari ghaibu woni ko wirni qul la ya'lamu man fi samawati wal ard al ghaiba illa Allah donc ko wirni kono non law kuntu a'lamu al ghaiba lastakthartu min al khair bimana ɗon ko arsikaji ɗin nela sasamaki wondema hara hiɓe anduno ko honto moƴƴireji ɗi woni ka jawle ɗen ka arsikaji ɗin ka cellal e barɗe e jaahu e teddungal kañum e peewal e kulol Allah e ko heɓirte aljanna ɓe maki si ɓe anduno ka ɗum woni ɓe nokkayno ko yonata lastakthartu min al khayr ko on kalimatu ghaibu ɗon jogodi maana e ghaibu o aya mo mi jangi ɗo ka suratul an'am wa indahu mafatihul ghaib ko fi on ɗum wiyana saabije mbirnan ɗan bi maana ko ɓay Allah subhanahu wa ta'ala daali wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lumin Allah daali ala hay e hunde ko o tagi kon fof si wona Allah no jogi saabi magasan mum kon iwi e ñuŋŋiŋ ha e mawba man e sonsoliji ɗin e an e min foppo muɗum kala ko taga kon fof beru ko fofata kon e ko yarata kon e ko ñamata kon e taɓanɗe mum ɗen e gurdam mum no waɗa e magasan mum soka Allah jogi noon saabiwal ngal jonnon saabije arsikaji magasinji arsikaji ko tagi kon fof ko ɗum o fandi aya on ɗa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu fami ko ɗum ɗon woni bi maana ɗe fiingal mbirdan ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala faandi ko wonde kadi kalimatu ghaibi no ara hara wana arsike wana kadi ko wirdi hara ko wahay
wama huwa ala alghaybi bidanin o wonali mun suuɗa ko wirni konko wahay on Allah faani ko on haybu ɗon corresponde o ya haybu kalannode suratul jinn alimul ghaybi fala yuzhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasulin wona fiyara ene laɓɓen no huncitana gundo Allah on birdan Allah ɗa kono ɓay ko wahay on o faandi aya on ɗo minni on haybu kalannode suratul jinn e haybu on ka surat takwir kanjoni mana gooti ko ɗum noon waɗi musidɓe julɓe tedduɓe ko kanko bajjo seniiɗo o non ko sifitori timmal kon woni ko o tagi o waɗi leƴƴi ɗin o waɗi leƴƴi ko Allah daali ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum ko ɗo aya tabintinni wondema yimɓe ɓen ko ɓe gori ko ɓe leƴƴi ko ɓe gori ko ɓe leƴƴi ko noon Allah faalira o wi noon li ta'arafu ko fii yo on andidir ko fii kadi yo jokkodiral ngal yo huwodiral ngal laato ko waɗi noon si a fottiɗo e goɗɗo wona o bappa ma wona o yaye ma wona o baaben ma wona o soro ma wona o miññirawo ma wona o koto ma wona mo pita wona mo labbe wona mo leelu ma on fottiɗo aray kon ɗum wondi on aray fus nafoore fus ala teddungal ala ko hikma makko waɗi so waɗi yaaye e bappa e ɗum ɗo ko fii yo jokkodire yurmodirire ko moƴƴere makko ko hikma makko ɓay ko waɗata kon fof koko moƴƴi ko bimana ɓay nde tawno ko sifitorɗo timmal o siftorali ɗustangu hikma waɗugol yimɓe ɓen siɓɓe joni noon si daariɗo si a fotti e mawɗo nokkugo ka tawata himo rondi himo mapodi e hoore makko ha gasa himo mankira paasi ɓe sokoyaymo joni kono ko nina ni tun ko ber ko anniyiɗa o kono hiɗa fotta e baben ma on situation ɗon accaɓe ɗon hiɗa fotta e yaay ma on situation ɗon accaɓe ɗon hiɗa fotta hara ko bimana hara ko guineyenjo pottuɗa sifa wano a Chine himo hoore on situation ɗon hara ko won tun ko guineyenjo hay so tawi ko forestier ma ko sosojo ma ko maninkajo woday ko waɗɗa donc en andi ta ko wi tungol ko simple ko guineyenjo nafere noon si woni on tigi ko pullo ha gasa on sertirtani joni noon ko ɗan noon enɗan ɗon Allah subahana taala ko wi ko lita arafu bimana fi on andidir fiyomo kala e muɗum andu ko oɗo woni yaay mum ko o woni bappa mum ko gorol mum golni ko leñol muɗum golni yiɗugol noon ngol leñol ɗon teddinagol ha gasa hino jeeya haqqeji sappo ɗi Allah subahanahu wa taala tabintinni kala ko wiyete haqqe kon fof e nder aduna lan ko ɗi sappo bimana kala ko wiyete haqqe kon fof ko ɗi sappo kono wonoya e mawdu quoi fof heƴata ɗo ko aya goto qur'ana arɗo e suratu nisa aya 56 wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ha ka jooɗoy ɗon ko ɗo hakke fof e nder aduna Allah fof minen ko min janna ka faculté de droit min anda ko article ji temeɗɗe jelu min janna fi droit ji fi haqqeji ko qur'ana on timmi kon ko fi mayre mawni kon kañum aya goto moɓidiri haqqeji aduna Allah on fof hay haqqeji kulle ɗen hay leɗɗe ɗen hino nder bimana ɗen on aya goto pette arɗo ka suratu nisa on gelike joni noon ko sabu noon ɗan enɗan ɗon ɗan enɗan par ce que enɗan ɗan ko ɗan fuɗɗori taw ko nene e baaba taw nene e baaba ko ɗon enɗan ɗan fuɗɗori ko ɗum ɗon Allah subahana taala addi hikkinde e haqqe arano on haqqeji ɗin sappo haqqe arano ɓurɗo mawden ko haqqe mo joganiɗa taguɗo on o wiyeteɗo Allah o ko ɗo so adori noon wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ko hikki ɗo wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana donc moƴƴoɗa e yumma maɗa e ben maɗa ɗon haalatake fi gorol ma leñol kono yumma maɗa e ben maɗa ko natuɓe e nder leñol e nder ngol leñol ɗon kadi ngol naato e nder gorol e nder ngol gorol ɗon ngol naato e nder dewol tawa ɗiɗo piiji fof ko ɗum qur'ana wi wa bidil qurba kañum e ɓattagol
ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين سبلان ما كهم بموجته إمود ستاي الله ينيلان الله سبحانه وتعالى دالي كلا كم واتون موجره هراي أدوري يوم مونج بموتون كنيم إبتي بأم بنكتي بتي ببن ستاوي مكلا anditi yumma mum e bem mum anditi koto mum e bappa mum e soro mum e jeygol mudum e dewol mum e kaw mum en e leñol mungol e gorol mungol fu on tigi anditi haray gori din di jokkodiray di nafindira kala ka woni kala mo yiida kadi no mari ngol gorol hino mari den inde don par exemple menen ko faculté de droit mo men jangi on no woddo matière ko wiete droit civil men jangay don sobbondro ko wiete lo non inde nen inde lo non nden inde ɗon nden jonnande ɗon ɗen ko ha hon to porto teddini fi nden inde a yeyi goɗɗo inde go hara ciifuno ɗon ko wiyete trade union sa acci kum ɗo wawi ñawde wona duuɓi 30 piiɗa acci ciifum ka inde makko faami donc par ce que noon ko nden inde ko nde dambinde e nder leñol e nder gorol ɗum ɗon fof hino nder ton wona hunde fijirtede wona ko yewitete ko wiyete en ɗan ko wona ko yewitete wona ko fijirte ndaare hay diina kan teddingol gorol teddingol leñol muɗum jeygol muɗum koye nder diina kan jeeya wona rasisiyagal wona añugol ɓeya sina ɗum e wiyeno ko qur'ana tindini rasisiyagal par ce que allah daali wa andil ashirataka al aqrabina ɓay ko fi aljanna o addi mo jogii fi programme aljanna mo jogii fi ko daɗirte yiite allah wi fuɗɗoro siɓɓe ma ɓattiɓe e to ha ɓen noon taw daɗa yiite ha ɓen noon taw heɓa programme aljanna si noddoyano muutiɓɓe annabi moussa alayhi salam nde o anduno laaɓanimo pos wonnema ko okka konko teddungal annabaku ngun ko teddungal hino mawni communiquegol e allah hino mawni ɓayi o faalama wallidirteɗo yimɓe ɗuɗude e nder égypte ko wino wondema yo allahu lanɗo subhanahu wa taala sembinirmo siɗɗo makko o daari kadi ɓurɗomo ɓattade o nen goto makko o waj'al li wasiran min ahli waɗanam momi wallidira hara ko jeeyaɗo siɓɓe am ɓe min ahli e ɓeygure an nden ɗo yo allah daaroy bappirawo woɗɗitiɗo ma kodirawo ɓi ben goto ha ko yahoy o wi haruna akhi o wi nene goto a gon haruna ko andir ton ko nene goto makko ka affaire on dana ko wino yabna umma ɓiɗɗo nene an on donc en faamu wondema e ko ɗum waɗi si allah subhanahu wa taala ko annabi moussa tori yobbi mana yo nene goto makko on heɓu titre annabi haga ko ɗum nde allah subhanahu wa taala yewtuno fi annabi moussa annabaɓe bus ko yewti fi muɗum ka suratu mariam wadkur fil kitabi mariam ko ɗon allah subhanahu wa taala fuɗɗi bi mana fi yoɓe jante fi maɓɓe manteɓe andine bi mana ɗum ko allah woni wiide ɗo waskur bi mana hino wayi wako farbajo anduɗo kohoɓe tedduɓe joɗoto hino yewta fi kohoɓe tedduɓe manta fi gorol maɓɓe manta fi maɓɓe ha gasa goɗɗo wawa siwe ɗon kadi farba yewtani en kadi fi alpha madou kaari almami kaari kadi ko ɗum woni on waskur wi waskur fil kitabi yewtanan jantano lan bimana o ndi ngaari ɗo kadi o koho o tedduɗo ɗo kadi yewtanan fi o ka deftere waskur fil kitabi ibrahim wona wigol janto ka deftere ibrahima na ɗum ko janto ka nder deftere udditu deftere nden ndara kami haali fi ibrahima ɗo wolana yimɓe ɓen waskur fil kitabi ibrahim yani ko maf'ulu bihi muakhar manum muqaddam on faami donc no si tawno hara wiyano waskur ibrahima fil kitab ɓiye yawayno faamude kono ko waskur fil kitabi ibrahima nde tawno ibrahima ko mansoub ko ɗum waɗi ko so woni maf'ulu bihi hay so ƴettali position kawo yawete andade ɗon yewtanan fi ibrahima kañum kadi ka deftere yewtanan fi on koho fi ndin gaari fi on général joɗon kadi
ko e nder ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala daali wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أي أخاه هارون نبيا نتاونو أن باكو هنكو تدنغال الله دالي من باغوري من أوكيمو سابو يرمين أمن نكو من موئيكو wana fi hari ko prévu ko oɗa wonno annabajo ko sabu ko moƴƴugol honno wiyete miññirawo ha gasa yiɗa leñol mum ngol yiɗa enɗam mum ɗan yiɗa nene goto makko ko ɗum waɗi oɗa annabi sina ɗo ari o noddaka kon ko ɗum wasi Allah wi wa wahabina lahu min rahmatina sabu yurmede amen nden kono ko kanko tori kanko landi akhahu haruna nabiyya donc hiɗen fama ɗo wondema yiɗugol siɗɗo mum on ha gasa moƴƴo e makko teddina fi makko ko e nder diina kanjeya yawitagol siɓɓe mum ɓen jaasina ɓe ha gasa ronka ɓe wallitade darono fi maɓɓe ɓantora ɗum ko e lo'ere ko e majjere jeeya na e diina ɗum jeeya ɗum na e diina jeeya ko ɗum wanno yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala okki e teddungal ɓen ha gasa okki leñol maɓɓe ngol jeygol maɓɓe ngol teddungal ɓe mantorno kadi so ari ka suratu Yusuf tondo annabi Yusufu e wonno yewdude ɓe wonnoɓe ka nder kaso ha gasi ɓa o yiɓe hiɓe shirku o wi ya sahiba sijid arbabum mutafarriquna khayrun amillahi lwahid alqahar o yi onon o reway goɗɗum go jona Allah onon ɗum no kamon o yiltoy o woloy ɗon ha o wi ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika fadlullahi alayna wa ala nnas o yi menen ngal amen ngal menen ngal amen ngal menen ka amen menen enɗan amen ɗan menen gori amen ɗin menen leñol amen ngol menen ka baaba amen ka baabiraɓe amen ɓen menen ko wiyete shirku kon menen min ɓattaki ɗum hanana men ka min ɓatto ko wiyete shirku kon o wi noon ko min laaɓi e ko wiyete shirku ko min tabiti e ko wiyete tawhidu kon dalika fadlullahi alayna ɗum ko ɓural Allah modanangal e dow amen menen ɓiɓɓe baaba amen ɓen ɓiɓɓe soriraɓe amen ɓen on sayno wa ala nasi e yimɓe ɓen kadi sabu koye maɓɓe fuɗɗi o wonɗo wolde ɗon Yusufa ko memmini fi mum ɗon ko ngal teddungal kaka woɗɗingal fuɗɗi ka toro maɓɓe Ibrahima alayhi salam yanganiɗo Allah subhanahu wa ta'ala ha Allah subhanahu wa ta'ala suɓimo ha gasi ko Allah tigi andi ko Allah tigi wi an Ibrahima mi jogitikama welti enen ɗiɗo ye weltu he karkile si Allah wi'i ima welilan lam fala ye wonu jatigi ye weldu enen ɗiɗo yo Ibrahima wattakhadha Allahu Ibrahima khalila sabu yangodal maɓɓe ngal ko neɓidi e Allah kon ha gasi testji ɗi Allah waɗani mo ɗin fof o resisi ɗi pop majji o pertali hay goto concours ji ɗin pop examen ji ɗin fof o resisi e majji ɗi fof qur'ana yi wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin qur'ana wi fa atammahunna wi'ani fa atamma ba'dahunna o timmini ɗi fof kala ko examen ji ko Allah rewni e makko kon fof o resisi o gagni ɗi fof majji hay aya go wi si tawi no woodi maapiiɗo si peese mum timmi si golle mum moƴƴi e timmi ma si timmali si julde timmuno ma si hajju timmuno sino woodi maapiiɗo Ibrahima tawaka to Allah daali wa Ibrahima alladi waffa Ibrahima on timminɗo hunnuɗo kala ko haaldidako joni noon ko toon ɗum iwri ko annabi Yusufa wonno wolde ɗon ko mo andi ka iwri waɗi so mantori leñol makko ngol so mantori hoore makko joni noon ko on ɗon noon Allah suɓi waɗi giɗo ha gasi on jibini ɓiɗɗo hino wiye Ishaqa annabi Ibrahima on jibini ɓiɗɗo wiyeteɗo Yaquba on ɓiɗɗo wiyeteɗo Yaquba jibini ɓiɓɓe worɓe 11 iwi e ɓen ɗon ɓiɓɓe worɓe 11 annabaɓe guluje ɗiɗo joni noon on Ibrahimajo kadi o jibini ɓiɗɗo wiyeteɗo Ismaila iwi on ɓiɗɗo ɗon patron tagore nden fof wiyeteɗo Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sike si annabi Yusufa wi ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika fadlullahi alayna na gonga makko par ce que mo andi kaka woɗɗi iwri himo andi kaka woɗɗi iwri
no asi goɗɗo wiɗo ɓe honno ɓe mo frère huɓɓina nan ɗo malbororu ndun ma ɗum glastoru ndun ok kasi ayo ɗo huɓɓi ko mi wiyata huɓɓina cigarette jaka woyo anda menen ko min ɓi ɓe kula ɓe jawiya ɓe madina ñanno e ɓeɗo minen manta soro amen ko hunjinoɓe qur'ana ka amen fuu ɗum huɓɓinaka ɗum ko wiɗami huɓɓinane ɗo minen men tawa ɗum min ganda ɗum tamo mantora peewal dalika fadlullahi alayna wa ala nnas donc en andu wondema e teddirgol bi maana gorol mungol ha gasa bungirangol ha gasa ɗum ko e nder diina kan jeeya yawitagol gorol muɗum yawito leñol muɗum ɗum koye jasere ɗum hay nokku humaki e bindi tigi tigi o ndaare hay nela sa sallam ɓay Quraysiyankoɓe ɓe dartike mo ha gasi o wi mi ngalɗi o wi jaɓirelam bete hay siko sabu enɗan nan illal mawaddata fil qurba hay ko tawi ko wonde siɓɓe kon tum oraɗo tolan mbami donc en andi ɗum ɗon ko hunde fanude ɗon donc haray leƴƴi ɗin ko Allah subahana taala waɗi ɗi koyɗi teddine ɗi kawtire kadi hara leñol kadi dartaki leñol against leñol memmini guere memmini pankare leñol kala koye teddi leñol par ce que ka l'islam ka sharia leƴƴi ɗin fof no fota ka l'islam ko hadisi koye nelaɗo maaki la fadla ala arabiyin li arabiyin ala ajamiyin ɓe maaki ɓural ala e dow leñol arabu ngol e ɗiya leƴƴi luttuɗi ko ɗum ɓe maaki kullukum min adama wa adama min turabin si tawi e yeeyo hadis ɗo ko leñol ngol ɓuri leñol ko hadisi koy jiggo yewtete ko a wiye nelaɗo maaki kaɗen mari kadi ko wiyen ɓawti ɗon donc haray sengo ngo ko ɗum ɗo marɗen ko yewten en ala tan on juuti e en ɗumannike mi arda telen ka teddingol ɗengal mungal haala mum kan kadi teddingol ɗengal mungal e haala mum kan ɗum ɗo kadi ko jeeya ɗum e ko mawni ka Allah subahana taala sabu ko jeeya ɗum e mandeji makko Allah daali wa min ayatihi khalqu samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin fami Allah daali no jeeha e mandeji makko ɗin tagugol kammuli ɗin jeɗɗi e leyɗe ɗen jeɗɗi kañum kadi e luutinirgol bi maana e ɗenɗe mon ɗen kañum e mbaadi mundi waɗugol woɓɓe ɓaleɓe waɗugol woɓɓe daneɓe waɗugol woɓɓe bi maana neteɓe ha gasa kañum e woɓɓe wowla haala chinois woɓɓe haala pular woɓɓe haala maninka woɓɓe haala soso woɓɓe haala français ko kanko kadi suɓi ɗum ko kanko tawni ɗum nder ton e programme makko o wi ɗum ko jeeya ɗum e mandeji makko hiɗon andi le aya on ko ari ko suratu rum ka tawata mandeji ɓurɗi mawde kala ko Allah wi ɗon ko wa min ayati ko ɗin ɗon ɓuuri mawde e mandeji Allah ɗiɗi Allah sipiɗen e qur'ana ɗin fof hay so tawi no woodi nokku goo kadi mandeji makko woodi kono ɗiɗɗi o eggidiri ɗon o addi ɗo wa min ayati ɗin ɗon o majji ala nder ɗon hay dokkade ala e qur'an ka wa min ayati ɗuuɗiri ha yewti ɗon joni noon Allah subahana taala holli wondema luɗɗugo bi mana ɗenɗe men ɗen kañum e mbadiji men ɗin koye mandeji Allah subahanahu wa taala donc yiɗugol ɗengal mum ngal teddinangal wowla ngal bungira ngal ɗum ko hunde moƴƴere noon koko Allah yamiri koko dagi koko haani mo perdi ɗengal mum ngal haray o perdi feccere fi makko on haray o perdi ko par ce que ko si haray o perdi ko wiyete gandal ko famirta gandal e ɗengal ma haala maɗal ngal wallahi a famirta gandal e haala janana ɗum aduna ha ñande darngal dadi mustahil a wata ko ɗon taw Afrique perdina taw kaw Afrique kaw ɓale ko perdina ɗen taw ka janna ɗen ɗon haalaji ñanani ronkuɗen janngude ɗengal men ngal ko ɗon on perdi andi ko ɓeyni la littérature africaine elle est basée sur l'oralité elle n'a pas été écrite
e tawi noon ko histoire o wi kon scientifique ɓen ko ɓe wi kon ko wiyete bindol windangol ko ɓe fotti kon fof ko Afrique bindol ada windede ɓeyni l'écriture est née en Égypte à l'an 3000 avant JC et l'Égypte et l'Afrique ko ɗum wanno Cheikh Anta Diop ala ko litmo waɗali ko geral fi Afrique hettu ligne mum on hetta teddungal mum ngal hagas par ce que mo andi ko kohoɓe ko tedduɓe jam fa jasina ko kohoɓe tedduɓe jam fa jasina ɓe jatta taw ɗengal maɓɓe ngal haala maɓɓe kan taw woɓɓe janna français woɓɓe janna anglais woɓɓe janna espagnol ɓe sikki ɗum ko pinal no wodi ɗo yimɓe men buy hay si tawi ɗo ko men ko côté ka amen to hay si tawi ko ha siise mane ɓe jangi haray ɓe woltata pular hande kadi ko français ɓe wolta na noon fere noon si ɓen naati université haray Allah yettama ka haray Allah yettama komo yagal noon ko ɗon hat ɓe sikka ɗum ko pinal wolgol français sa nani on no fortore yo ƴakku pular yo ƴakku pular donc ko ɗon ɓe perdini en taw ko tawi kon taw science on taw koye taɗa mari probléme taw nangol haala ka wonɗa janngude kam physique et chimie taw no woodi terme ji ɗi wonɗa capturede kara han difficilement kono no wawirta ko ɗum waɗi Afrique jangi ha moƴƴinali hay meselal ɓeya moƴƴini avion moƴƴini bateau ton ɗo ni ɓe darde no ɓe hoɗiroya ka Mars enen ha joni en feƴƴali ha ko kute ha ko bantara ko parce que e yawitike haala men kan e liɓika min ko Allah hoddiri ko yomi yahu ka portoɓen mi yi piiji ɓus Europe on fof fayda Occident on fof source gandal maɓɓe ngal ko ɓe ƴetti koye latin kono ɓe ƴetti e latin on ha gasa mo kala artiri change latin on waɗiri haala ka muyni kan ko honɗum hannoɓe fof ɓe yondinona latin on Europe fof wowla haala woota ɓe tawi ɓe bungiri haala ka ɓe muyni kan ko kan ɗon ɓe jangata ɓe artiri latin on bimana français jon artiri latin on e français espagnol jon artiri ko mum kon e ɗum ɗa ndaron tawon ko haala woota par exemple oya joueur jonu e Italie Alessandro Del Piero e haala Italie ko Alessandro Del Piero sila paala wiide Alessandro Del Piero e français ko yawi Alexandre de Pierre telen to ɓeyna Alessandro Del Piero andi ko gotum a ara e ley koye Europe ha gasa sa iwi honno wiyete Belgique a naati honno wiyete Allemagne yiya tawa bindi plaque ji ɗen fof change joni koye haala almara nde winda ɓe fof maɓɓe hiɓe nanidira haala maɓɓe ɓe fof Angela Merkel woolay anglais Macron fayda mo wawi anglais ɓuuri français kono si tawi o ari Angleterre teddingol haala makko haala France kan ko français o wowlata harale mo wawno wolde anglais o famodira e ɓeya donc daare ɓeɗo ko heferaɓe kono ɓe bungiri haala maɓɓe kan hiɓe teddini ka dareno ɓeɗo gerdi ha hay gayi men ɗin gasaynoɗi windude gande maɓɓe ɗen e haala ben kan haala Afrique donna Afrique valeur saabu defte ɗe ɓe windata ɗen ha gasa portoɓe kujini ɓe tawi gandal maɓɓe ngal fof ko ɓe yuppingal koye haala français ɓen haala français kan ƴewi ka anda ka yiɗa haala maɓɓe kan kamɓe tawi anda par exemple wona Léopold Sédar Senghor defte ɗe windi ɗen fof e poésie ji ɗi o waɗɗin fof hara koye haala africain o wanno hara ɗum no jonni Afrique ɓantal wono ceerno mon enen mbo hande c'est l'un des plus grands écrivains africains ko windi kon fof hara koye pular o winduno hara no yimɓe ɓen andirayno Afrique andira laggine saabu makko wono Camara Lay wono Alioune Fantouré en ɓeɗo fof les grands écrivains français ƴettuɓe gandal mum fof programme mum fof windi e des grands écrivains africains tawi koye haala janana ɓe windi ɗo sika ko fiyoɗum waɗi si France on dépensa milliard ji euro fi francophonie e wurnitogol haala maɓɓe kan ɗo sika ɗum ko ni tun donc ɓay haray fof wolta ko ɗo en tongata honorable ɓe dowa ƴettude konngol haray mi darotowa ɗo ko anndingol en tuy en teddin haala men kan
ko paske ko haala ka goɗɗo wuuli kan o wawata finsitirde ko faala finsitirde kon. Allah daali wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi, min nelali nelaɗo hande si wona e ɗengal yimɓe makko ɓe wawa si goɗɗo wiye limaha o wi li yubayyina lahum min nelali nelaɗo ha hande si wona e ɗengal yimɓe makko ɓen tigi fi yo ɓanginanɓe. Menen mawɓe adiɓe men jandude ɗo wiyete adlam e ɗum ɗo menen adi ko menen adi jangude pular, par ce que menen ko Elhadji Bella Doumbouya en adi men jandude pular, ancien diplomate, ancien ministre depuis Tampion Sékou Touré. Ɓayɓe janni men pular ngal ha gasi ɓe waɗoyi concours on comirato man fof ko mi wonno premier, ɓe jonnilan jannugol ka quartier amen koloma e honno wiyete jiwo tanirawo maɓɓe janngo e France fi yultidirgol haalaji tawi ko linguistique ha o heɓi doctorat makko o ari himo mantanoɓe o inni sorowina wo kala ko wiyete fi haala kam firtugol haala. Hande mi heɓi doctorat mum mi wawi ɗum ɗon mi hunjike mawɓe wi fusa wawa mi landotoma goɗɗum e haala ma kan tigi ta watala wolade français. O inni soro kan ala, o inni o alamo anglais mo woltomo mi addanta on e français, alamo espagnol mo woltomo mi addanta on e anglais. Ko doctorat mi heɓi mi inni on Sorbonne. Mawɓe wi gasi joni ko honno ketum wiyete e français. O jogiiɗo doctorat Sorbonne noon deƴƴi ha wo honno wiɗon soro ɓeyni ketum taw anda ɓenna yaw jangga kadi seeɗa an rewre doctorat ma o. Donc so daari littérature française on ma on daari vocabulaire français on o yiyay toon mooji gota ko mooji meɗen ɗiɓe par exemple wono ɗon andi boowal ɗon andi e français ko boowal ɓe wiyata ko wiyetelo boowal pluriel ɓeyna le boowe ko par ce que boowal a jinda Europe on to yiyata boowal. Donc ko wawɗa inde mum koko yiiɗa ko woodi kon ko a wooda kon ɗa wawi andude no wiyete. Par exemple oɗon ɗo fof ko hombo wawi e wiide ko honno fenêtre wiyete e honno wiyete e pular fenêtre. Ala hay goto wata wiwde ko honno fenêtre wiyete e pular. Da wawi noon mijitade ha gasa ɗumanno ko fi honɗum ko par ce que cuuɗi ɗi finɗen tawɗe mawɓe men ɓen no darna Fuuta ɗin ndi ala fenêtre. On wami donc wona sosoɓɓen sa inni ɓe konno fenêtre wiyete ɓe inna windari ko anglais ko window. On wami ala donc sa perdi haala ma kan haray a perdi ko ɗuuɗi. Donc haray mi weltanike jama on fop, mi weltanike e usanɓe men kohoɓe men tedduɓe sembinirɓe jonde men nden saabu senagol maɓɓe e responsable ɓe men e politique on ɗoɗen ha hewti miñiraɓe e premiére dame on ɗoɗen e fof muɗum weltanama e weltanike président Adama Barrow e mo tata ko kamɓe werni tumbodiral ngal kaka maɓɓe wona kaka leydi maɓɓe wona hande ko menen juulidi juma ko sifa ɗum ɗo laba ko ɗum foti. Si Allah subhanahu wa ta'ala okkima martaba okkima teddugal okkima laamu tippitoɗa nela saslama ala ko heɓani ɓay noon ala ko heɓani Allah dal mi okkima Qur'an mi okkima kala moƴƴere adna e lahara tawi hande kadi Allah ko hunde wotere petto hulanimo ko watta o towni to ko ɗum wasi Qur'an ayi wala qad ataynaka sab'an min almasani wal Qur'an al azim la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan alayhim o wi wahfid janahaka lil mu'minin. Mi yii e président Adama Barrow yankinare tippitare e yiɗugol diina e yiɗugol jama on. Mi weltanike président Adama Barrow e équipe maɓɓe on fof